Hello everyone, minutiri ang blog channel lo tak phaya nang jo tono phai kaham. Tinio ke nang bauchi rnai share khini hiye phai pe ha. Inke ang rnai bo phanima share khe khonis kangwo ang sanchumo nang no puila je nai lani chungnai rao tak khe chunglai phimi chong mangmi ke nai bangma no order kheu ke order khepai pho ada ke bu layau phi thango nai ro su pho ke kaubang thango ke mombo ye tak ke je thi hamyo nai rao je lan chu nai rao ni bo ye ang ke ha to obor video ni no ang sanchum nang lanai hingke tik krong laye hingke rang phono je nini skangji no payment ma khena hingke nang pikle pisa nai phono confirm kheye nang lamai nai krong laye hingke nang pikle pisa khe nai paye pho rang ro ri sauya mani khiye mani ro boding khe suye pho laya khe ongnai mak bangma tin phaimon bo ye tini khe bo video ni ding no ang sakhnari nai nang lani chongkhe nang tui jagani abo post office ni nang je nang jagani post office ni pura address ri onai nang ni param tuyo phone number ni chingyo inke pin number ni chingyo pa khe nang keha chong manui order kheke online order kheke chong ma brekhe address ri abding ke address ri nai inke address ri khe chong thik nang je abo address ri mo no chong chini manui huinai nang je order khemo manui packet kheye huinai abong khe mane phono kro inke nang lani chongkhe confirm ongkhe skang ni ching no nang payment ma khenai rang online ding no nang payment ma khenai inke nang manui no bu phiklai phisa khe bu nang naimai nai online ni dio photo dio dek ma dio dekhe abding ke hingke nang abding ke lapaye pho hamyo ya laya hingye abding ke ma hingya kaung hana koi skang chi no nang bai ke kahma ke krong laye nang pikhle pisa ke naimai nai hingke bangma chin thi abding ke lanai hingpho laya ke thango mani ro su phai pho abding ke pherau ye abding ke mombo ye take confirm ke ongnai ma khe post office nang ni jemti area tong abo sake aboro no chung huinai hingke ne go nang no nang ni manui parcel supai khe nang no behe call khe saya abding khe nang lamai ni na koi.